Sabi naman ay katalaki ay malapit pula susin kanan natuin tabu ni tapi ni menuan hetanuan inanak ni no nuan no I hay may tingapo suluan wasiat kanal YouTube YKB GKI nuan no I iwamani andi sulat Efesus nakan ha ela bosamhit talante ela bonubam ha nuan no I inakan ikutefas leniki nek feu ay malakit yustake ela bono mesi kaon fanane fun himihin neno anan bay bilu manekat alaki anmui atuni munif mese lenaman an mo ela sila siam liut an bikuananan to abit kuanane kan lumi nanifa talente haifes atuni munif I narasaitan impuan inaw an mi balelo imu isali henafeu inmonin ami balele inanaun bin ami bale feu nale ina eku nok ale kanan tuaf lein kanayin nan fasin mesleka inan kiso tuaf le ina eku noksin in anek mai sin anmui haranekaf sin gan monifa an di maufino sin manet es nok es sobit anus neno tabu I mafefa ne Paulus namnawa toslani abitin kuan Efesus inaksin himi eku amitef milarjan mok usif Yesus himensa le inamolo himitsa le in an mo eleki iniman himihin in salit alekot niuman sian inamuli amates inan fe hatanis niu tuaf lenekan an lima inaleko tuaf lenamen pabino manekat alaki leka hita iku tok usif Yesus nani an fanitabu alekot hit amsa tafeu hit moni hit meseta saitan alekanan amleut lean futu hitena mahkit nekat hitat simo heta feu hentun taku hitlawan moni taiku matatef tok usif Yesus lomes sinasuitan hit moni hein esna plenat kit tasuitan hit enoneka es manakino antam mana plenat kit in of nanono hitena may tuwag molo in of nakain kit nako alekanan tan ais in of andekit lalan let na tatuin amin kabi naman ikat nakamnikan ham like subscribe maambatin nuan I liwi ang biyansin kanate sinim sa napiniatan isveo nako ang isneno. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.